ni wirigiro bwakwa muleithiria wa Miru TV nwithiritwe na ntuko enjia iri njumaine ya tariki 22 mweri yomwe mwaka niyo 2025 kakwacheweni kirinteto cia Miru TV ugoro beta watiri mbabu na monanile wa mathithio ni Paul Ngujire tukiambirire mubunge ya 88 cia Wakadoko kaunti ya Tharaka Nithi araichungwa hauritia kari kaunti ya Tharaka Nithi kwa tambaru Rais William Ruto ukaiteno kodi bameneretie ura wari munini wa Rais Rigathi Gachagua na ntobwa siasa ciawe cia kwathurana mugongo. Pesa ya ujenzi wa masoko ambazo zimeanza, hiyo ya Chera, ya Chuka Modern Market, ya Chogoria, huko kwa Murugara pia kuna soko inajengwa, jumla ya shilingi milioni 588, 588 million zinakuja hapa Tharaka Nithi ujenzi wa masoko. Gaitungwa kioria kari gutigeri bakogwata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza nikenda kumiothithia kuruta wira ni ariare gwatwa mbaru muringi muchari chakire munge nene Sylvana Sosoro na kinya mwandiki kuma kire ministry ya utonga boroje Beth Muthoni.